Can't you in you, Alistair? Àrd-sgoil an an bag bec sus an loch piece ag what the colour studios ag ha Marianne Kennedy agus Nick Turner. So she's your archer show. Dú has an deocha Chiad na an chlàradh ach an dé chláir sin Ardn chaúra agus an trí postúbailt dig bhannig hens much agus Kenny Gillis. An bí séinite? Chubhí díteach in dú has an citeachtá clàraidh fágach an ghealach. Jane Aaron Shin. Well, she Ardn a scríb henne Alan. Oh, right. Dancing band. Agus ha mín na fágó cean ghealach gan fasca live seo na bha gopur an sin héireachcin agus bha dóghealach go ilan san go opur agus scríbe nóir sin. So, avel ainm band active, Jehan. Oh, G Rackets. Alan? Àrd. Ely? Cole? Cothrom. Ich bin ein sealltainn. Roscoe? Oh, I get that if I technical hondumse a gevat zanigo. She Chlàr CD man EP ma can be had biachas joy and some and you should root thermal garid van zo'n good on a CD player. No need would again zo'n good iron, you know, man down or short again but gevat zanigo she Chlàr garid be some. Still lives in Portstolina McCann. Still lives in Rila, Mary McLeod Flassy. Wel ainm an band ac hast. She shouldn't wit. Chanel. Okay. Ach, ha. Biach gacetsa? Wel, yn dras, mae haig sy'n siach gyda ty byn iars neu cwrymyn, a sy'n diach cwrng ffwc Àrd-sgoil Àird Murchan. Yes, a sy'n... Can you let it catchy now go? Wel, chanel, ach ac yn ainm. O si, han am nach yn sias mae cwrng scholar. Mae fe mach yn practis y gylse, sy'n sy'n clàraidh ainm scholar sy'n practis y. Ach, mae an ylad o fi ac yn can o na briskitchen. Ha byring sy'n dyn sy'n chwa trig. Okay. Do you mean Ely, avel biach gacetsa son ainm? Ooh, Jay sy'n y ciolch. Hij koopt de Roscoe's keyboard en hij So do you go and see who and you? Gopar I chéile agus cluich Mike. So Chiad